Yes, kambifurize kugubwa neza aho muri hose muherereye, haba mu Rwanda, haba hanze, haba muri Afurika ndetse nibwo tamasimbi. Njye ndi Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda, murabizi ko ari ya makuru mba nabashakiye hose ku isi muri rusange. Ubu rero ni inkuru y'akababaro y'umusore witabye Imana ku munsi w'ejo. Uyu musore rero yarimo aturuka i Kigali ava mu rugendo yari akoze yerekeza i Rubavu mu murenge wa Nyamyumba. Uyu musore rero bivuga ko yari arwariye CHK nk'uko amakuru aturuka i Kigali muri polisi rero y'u Rwanda. Rero ni amakuru dukesha ikinyamakuru Umunsi, ni ikinyamakuru rero gikorera mu karere ka Rubavu, aho biravugwa ko rero ku munsi w'ejo ku wa gatandatu aribwo uyu musore yasanzwe muri bisi yitabye Imana, ubwo abagenzi basohokaga muri bisi ya Internationale yari igeze i Musanze. Ubwo rero umusore basanga yitabye Imana batazi icyamwishe. Rero amakuru dukesha ikinyamakuru Umunsi iravuga ko inkuru y'akababaro, umusore witwa Ndikubwimana Janvier yapfiriye mu modoka itwara abagenzi ya Internationale yari ivuye i Kigali kuri uyu wa gatandatu. Rero bimenyekana ubwo yari igeze muri gare ya Musanze saa 7 z'amanywa. Rero ubwo bamwe mu bagenzi yari itwaye barimo bavamo, batunguwe no kubona umwe rero mu bari bicaye mu bagenzi yari yapfuye. Rero umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza wemeje iby'urupfu rw'uyu muntu yagize ati rero mu makuru twamenye tuyabwiwe na se ni uko uwo musore yari amaze ukwezi arwariye mu bitaro bya CHK. Rero ngo bari baramubaze kubera uburwayi bwo mu nda yari amaze iminsi arwariye muri CHK. Rero yongeyeho ati ubwo rero mu kumusezerera ngo ajye kurwarira mu rugo iwabo i Rubavu mu murenge wa Nyamyumba aho basanzwe batuye, bateze rero iyo bisi ya Internationale. Ubwo rero bikaba bishoboka ko yapfiriyemo ubwo bari mu nzira. Rero iperereza ryateye urwo rupfu rero ryahise ritangira. Rero kuri ubu ngubu umurambo wakuwe muri iyo modoka ujyanwa mu bitaro bikuru bya Ruhengeri gukorerwa isuzuma. Rero ni umusore kabisa, tubwire umuryango we kugira ihumure ndetse impagarikiye n'ubugingo rero kugira ngo bihangane rero bwo kubura umusore wabo Ndikubwimana Janvier. Uyu rero yari asanzwe burya arwaye, bari baramubaze mu bitaro bya CHK, ubu rero akaba yitabye Imana. Rero ni amakuru mba nabashakiye agiye atandukanye aturutse ku mpande zose z'isi ndetse no mu ntara. Murabizi ko ari Emmanuel, iyi ni Newsline. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye umenyera amakuru ku gihe. Ciao, gira umunsi mwiza, ndabakunda cyane.